ایام ربیع و عید نوروز آمد. نوروز شد و به خلق نوروز آمد. طفلان دبستان همه گشتند آزاد. آزادی نوروز ز نوروز آمد. نوروزتون مبارک باد دوستان گرامی و گروه ایجادی ما حالا در ورزشگاه جلال‌الدین بلخی حضور دارد و اینجا ببینید که چقدر مخلصان زیاده برای تماشا آمدند و آنها از همین گوشه ملی که ما او را دوست می‌داریم لذت می‌برند. در اینجا شخصیت‌های گوناگون، کسبیت‌های گوناگون، آدمان از ناحیه‌های گوناگون به اینجا آمدند و ما و شما آهسته آهسته به اون جای می‌رویم که مستفیدان نشستند. خب ببینید اینجا یک نفر هستند خیلی با من نزدیک. من میخوام از همین جا شروع کنم چون که آغاز نوروز است. نوروزگویی اون کس رو گشتم. سلام، خوش هستید؟ از شما هم نوروزتون مبارک شد. خوب اینجا نشستید برای کی مخلصی اومدید؟ پهلوان نامی تاجیکستان که همه منطقه ها می آیند برای همون مخلصی آمدیم. بگذار همین پهلوانای ما همه وقت سربلند باشند، بیرق بردار تاجیکستان باشند. نوروزی همه آدما مبارک شود. تشکر. شما مخصوص برای اون کس مثلا مخلصی اومدید یا چیز دیگر؟ ما برای همش مخلصی اومدگیم. یگان نفر نیست که مثلا از خانه شما گوشتگیر پهلوان باشه؟ خانه ما نیست نه که همین محمد صالح قوتوف مهمان اومدگی چمپیون ما بالچکی هموییم، مخلصی هموییم. مصطفی و محمد از خردترین پهلوانی بودند که رمزن به شروع بازی ها اساس گذاشتند و سراول پهلوانی جوان به میدان مسابقه برآمدند. با ناحیه جلال‌الدین بلخی بیش از 200 پهلوان سن سال گوناگون از همه گوشه کنار جمهوری جمع آمدند و این مسابقه با تشبث و دستگیری حکومت جمهوری برگزار گردید. حالا ما اینجا می‌بینیم که در این واخوری مصطفی با پیروزی نائل شد. برای پهلوانی سن سالشان خورد 5 دقیقه در میدان هنرنمایی جدا کرده شد و پیش از همه ما را هنرنمایی مدینه رستم از ناحیه وسع جلب کرد. او حالا طور دیدیم جسور را از گلستان بلخی مغلوب نمود. سپس پیوسته او نظر را هم پس سر گذاشت و با آن پرتاب‌های جالبش به دل تماشاگران سرشمار هم جلب شد. اینجا ببینید باز هنرنمایی است و در میدان فاطمه هم پیدا شد و فاطمه هم هنرنمایی زیبا داشت و این دو دختر را با هم روبرو کردند و در بخوری طوری ما ببینیم باز مدینه با یک اصول خاص خود سرکیف حریف را با تخت پوش میزند. و این طلبی بود از جانب مخلصان که باز با یک نفر دیگر اینجا مدینه قوا آزماید، او هم مغلوب گردید. من مدینه رستم از ناحیه وسط دهه کدوچی می باشم و در جماعت دهاتی ابو عبدالله رودکی طول 5 سال می شود که تمرین کرده ایستادم و من به این ناحیه جلال‌الدین بلخی برای گشتگیری آمدم و در اینجا 6 حریف خود را سزاوار گشتم و مغلوب کردم و این چهارمین گشتین می باشد که در 2022 گشتین های نوروزی برگزار شده است و من در این چهارمین می باشد که اشتراکچی هستم. خوب، در اون چهارمین گفتید ما اینجا دیدیم شما رو. در نتیجه های پیشینی‌تون چگونه هستند؟ در نتیجه های پیشینه من قریب 5-6 حریف خود رو مغلوب کردم و من همه رقیبان من پسر بچه بودن ولی امروز با یک دختر رقابت کردم. با اینم من پررو گشتم. مربی شما کی است و چند سال شد که مشق میکنید؟ مربی من حاضر قادر و شیرجان و ظریف نظیروف می باشد که آنها مرا تمرین خوب میدهند. در میدان مبارزه بین جوانان خیلی شدت میگرفت. مکتب‌های گوناگون و تالارهای بهترین تاجیکستان پهلوانی جوان را به اینجا فرستاده بودند. از مکتب کانیگورد یا خود تالار کانیگورد بیشترین ها با غلبه نائل میشدند. مهراب سفرов
яке аз онҳо буд, ки дар ин вохӯрӣ сазовори 4 ҷои аввал ё худ ғолибият гардид ва инҷо ҳам Саидшоҳ Ҳайдаров ҳам аз Балхи ҳам ба чунин иқдом ё худ комёбӣ муваффақ шуд, ки ҳоло мо паҳлавонии ин паҳлавононро дар майдон мебинем, гӯштини хеле зебояшонро. ман ба 4 ҳарифи худам ғолиб нишон додам. дар зали кони гург машқ мекунам бо дастгирии Зафар Қурбонов. имрӯз аз ҳамон кони гурд чӣ қадар паҳлавонон инҷо ҳастанд? ҳамаш ҳам инҷо ҳастанд. намояндаҳо чӣ гуна баромад мекунанд? хуб наромад мекунанд. хуб ҳарифони шумо ба назари шумо пурқувват буданд ё ки на? пурқувват буданд. ман кӯшиш кардам ғолиб шавам. ҳоло дар майдон Субҳиддин Халилзода аст аз канори рост, чемпиони ҷаҳон байни ҷавонон оид ба самбо дар соли 2019 ва инҷо ӯ бо Ҷӯрабек Алимов қувва меозмояд ва мегӯяд Ҷӯрабек чӣ гуна аз ҷайҳун аст ин чемпионро ба тахтапӯш зад ё чизи дигар. ҳоло як лаҳза инҷо таваҷҷӯҳ мекунем, ки доварон чӣ мегӯянд. на инҷо тавре дидем баъди ист шояд буд, бале ҳамин тавр ҳам ҳаст ва рақобат идома дорад. Субҳиддин Халилзода яке аз шинохтатарин паҳлавонони Тоҷикистон аст, ки дар вазни 60 килограмм аз рӯи гуфти мо дар чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон ғолиб омадааст оид ба самбо ва инҷо дар гӯштии наврӯзӣ ҳоло ҳунар меварзад. Ҷӯрабек Алимов бошад аз ҷайҳун худро тавре муаррифӣ кард. як деҳқонзода аст ва аз майдон ба гӯштӣ омадааст ва мехоҳад, ки дар инҷо як ҳунари худро нишон диҳад. аммо бубинед мустаҳкам аз рӯи вазн тарзе мебинем каме Ҷӯрабек Алимов бартарӣ дорад, аммо дар рӯбарӯи чемпион истодагарӣ мекунад, худро нишон медиҳад ва ҳанӯз вохӯрии онҳо идома дорад, ки мову шумо ҳоло мебинем. ин дар канори чапи майдон буд ва чӣ мегӯянд, на он ҳолате ки мову шумо дидем паҳлӯи собида шудааст ва Ҷӯрабек Алимовро ғолиб мешуморанд ва дасти ӯро боло мебардоранд. бале ӯ ғалаба кард ва соҳиби ҷоиза мешавад, аммо Субҳиддин Халилзода бошад аз бозиҳо берун шуд. аммо баъди ин ғалабае ки ӯ кард дар ин ҷо он нафароне ки мехостанд бо Ҷӯрабек Алимов қувва санҷанд зиёд буданд. ба майдон Муҳиддин Халилзода додари Субҳиддин меомад. инҷо тӯҳфаҳоро мебинед дӯстони гиромӣ, хеле зиёд буданд ва ба ҳар як паҳлавон фикр мекунам, ки то 4 та расиданд ва ҳоло Муҳиддин Халилзода бисёр як ҳаракати олӣ мекунад ва дар натиҷа Ҷӯрабек Алимовро аз ҷайҳун мағлуб менамояд. ӯ ҳам таслим шуд. дидед чӣ гуна як ҳунарнамоии зебои бародар дар рақобат бо оне ки бародариашро мағлуб карда буд. акнун дӯстони гиромӣ ба майдон онҳое меомаданд, ки нисбатан вазнашон баландтар буд ва мо инҷо дар баробари ҳақназар аз Ҳисор бо Кароматулло аз Фархор тамошо мекунем. ин вохӯрӣ байни ин ду паҳлавон аст ва дар бораи Ҳақназар ҳаминро ҳам гуфтан ба маврид аст, ки Ҳақназар соҳиби ҷои дуюм дар чемпионати Осиё байни калонсолон шуд ва он ҳам дар шаҳри Душанбе гузашт. Масъуд Бароталӣ қавибозу аз Эрон Ҳақназар Назаровро мағлуб кард ва паҳлавони мо сазовори ҷои дуюм шуд. ҳоло бошад ҳаракатҳои Ҳақназарро мебинем, ки ӯ кӯшиш мекунад, ки Кароматуллоро ба тахтапӯш занад. ин ба ӯ муяссар намегардад ва рақобатҳо дар ҳақиқат хеле ҳам ҷолиб буданд. бояд лаҳзае ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем, ки Ҳақназар чӣ гуна дар ин вохӯрӣ ҳунарнамоӣ мекунад. тамошобинон ниҳоят зиёд буданд. тамошобинон беш аз 15 000 нафар буданд ва ин ҷо ҳоло боз довари рӯи гилем мегӯяд, ки ин ҳаракате ки Ҳақназар ба иҷро расонид баҳое надорад ва вохӯрӣ бояд идома ёбад. чизи дигаре ки инҷо каме ҳам бошад кам будани он паҳлавони номие ки дар ҷумҳурӣ ҳастанд эҳсос гардид. ин ҳам баробари ин вохӯрӣ дар наврӯзгоҳи Тоҷикистон гузаштани мусобиқаи байналмилалӣ аз рӯи гӯштии тоҷикӣ буд. ҳоло ин ҷо
ҳаракати хуб аст ва ҳақназар пирӯзӣ ба даст меорад ва ин пирӯзии аввалинаш буд ки мову шумо дидем. ҳақназар дар ин вохӯриҳо боз ба майдон меомад ва ин навбат бори дигар мо ба хулосае омадем ки ҳунарнамоии ҳақназарро бештар ба шумо нишон диҳем. ин ҷо ҳоло бо ҳабиб аз шаҳри душанбе ӯ рақобат дорад ва боз як партофти олияш ниҳоят хуб ва боз пирӯзии дуюмашро ҳақназар Назаров ба даст овард. бубинед усулҳое ки ҳақназар дар ҳақиқат истифода мебарад барои бештари паҳлавонон ниҳоят ҳам душвор буд ки дар муқобили ӯ аксулҳуҷум анҷом диҳанд. ино паҳлавоне ҳастанд ки ҳоло дӯстони гиромӣ акнун боз як рақобати дигар инҷо ҳақназар бо балаҷон аз восе ҳунарнамоӣ дорад ва ин вохӯриро яке аз вохӯриҳои асосӣ ҳам дар ин радифи бозиҳо меҳисобиданд. паҳлавонон бо чусучолокии зиёд ба ҳам дар меафтоданд, аммо дар он 10 дақиқае ки барои онҳо ҷудо шуда буд касе наметавонист ки якеро ба тахтапӯш занад ва ё худ инҷо баҳои паҳлӯро кор кунад. хуб дар ин ҷо бадан ҳисобида намешуд, огоҳиҳо ҳам ҳисобида намешуданд, танҳо ҳуҷумҳое ки бо афзалияти ё худ ҳалол ва ё худ китф баҳогирӣ мешуданд. ҳоло боз инҷо часпу талоши ин паҳлавонон хеле хуб инҷо ҳоло бори дигар ҳақназар дар ҳолати хуби иҷрои усул аст. хуб муяссар намешад ва дар ин ҳолати дигар ҳам балаҷон ҳам бо як чолокӣ бо як пурқувватии худ намегузорад ки ҳақназар ба комёбӣ муваффақ шавад. ҳоло боз як маротиби дигар мо балаҷонро мебинем. ӯ дар охири вохӯрӣ ба худ омад ва хост ки имкониятҳои хубро ба ҷо орад, аммо ин тавр ҳам тавре мебинем натиҷа надод ин вохӯрӣ ва вохӯрӣ боз идома меёфт. хуб инҷо баҳсҳо ҳам ҳастанд дар ҳолате ки ё гӯштӣ намегирӣ ё мисли ҳамин, ин ҳам ба чашм расид ва дар натиҷа ҳардуи ин паҳлавонҳо дар ин ҷо ғолибро муайян накарданд ва баробарӣ ва ё худ мусовӣ дар ин ҷо ба қайд гирифта шуд. дӯстони гиромӣ, як меҳмоне ё мухлисе ин ҷо ҳаст ки дар тамоми ҷаҳон ӯро мешиносанд. чаро дар тамоми ҷаҳон ӯ рекордсмени гиннес аст, ба китоби рекордҳои гиннес шомил шудааст. имом ҳусайн умаров, хуш омадед ба ин мусобиқае ки ҳоло мо дар ин ҷо ҳузур дорем. ба кӣ мухлисӣ мекунед шумо? шамшод. ҳоло гӯштӣ гирифт? бале. чаро шумо гӯштӣ намегиред? ман аз ноҳияи рӯдакӣ ба ин ҷо омадам бо тағоям. ман хеле хурсандам ки дар ҳамин чорабиниро тамошо карда истодам. имрӯз наврӯз аст. ман бо иди наврӯз ҳамаро табрик мегӯям. салома бош. навбати гаронвазнҳо ҳам фаро расид. ҳоло Абубакри Акобир бо Мансур аз Темурмалик ҳунарнамоӣ доранд. Темурмалик бо инҷо либосҳо ё халатҳои сафед ва Абубакр аз Балҷувон бо либосҳои кабуд дар инҷо ҳузур доранд ва тавре ки мебинем ин ду паҳлавон ки хеле шӯҳраташон дар Тоҷикистон зиёд аст ва мактабҳои гуногунро муаррифӣ мекунанд, албатта аз якдигар мағлуб шуданӣ нестанд. ҳоло бибинед гиребони якдигар медоранд, вале Акобир инҷо он усуле ки мехост иҷро кунад ба он сарфароз намешавад. ва ҳоло як ҳаракати ҷолиб аз ҷониби Абубакр ва инҷо як паҳлӯ ба ӯ дода мешавад.
بسیار هم حرکتی خوبی ابوبکر اکابر رو ما اینجا دیدیم. اینجا در مجموع منصور هم کوششی زیاد کرد و اینجا داور حالا نشان داد که این حرکتی که او اجرا کرد بها نگرفته است. بار دیگر اینجا میبینیم که دستان ابوبکر اکابر از بلجوان بالا برداشته می شود و در این وضع او پیروز می گردد. با سبقت یک پهلو غالبیت با ابوبکر اکابر بالای کل مردمی بلجوان برای اکابر جان. خب دوستان گرامی طور میبینید امروز ورزشگاه پر از مخلصان است. اینها همونایی هستند که دوستداری گوشتی ملی هستند و اینجا من در میان موسفیدان نشستم و اینجا آنها گفتنی های زیاده دارند. بیاید شروع میکنیم از کنار چپ. نوروزتون مبارک باشد. رحمت. خب امروز نوروز است، شما با تماشای گوشتی اومدید؟ البته ما با تماشای گوشتی آمدیم. رحمت با تشکیل کنندگان همین خاتمه همین سال نوروزی که 21 میامنه هر سال تشکیل میدن. رحمت و همه تشکیل کننده همین گوشتی ملی تاجیک. من عینالدین و عینوهی جیهون. شما هم از جیهون اومدید؟ خب از همین جایید. پس بیاید امروز در روز نوروز بیاید که جوانی خیلی زیاد نوروزی زیاد گوشتی میگیرن. چی گفتنی هستید به مردم؟ البته این گوشتینگیری عنعنه قدیمه خلق تاجیک است. ما خصوصا برای همین تماشای همین گوشتی ملی اومدیم که در اینجا مقصد تماشا کنیم و بهره بریم. ما البته با همه نوجوانانی که در این میدان گوشتی میگیرند بخت سعادت، خرسندی و سلامتی بر دوام آرزومندیم. بگذار همین عید نوروز همه سال همین خیلی گذرد. رحمت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که من همین خیلی تشکیلی را همین خیلی آبادی را برای مونده است در همین ناحیه این مقصد جلال‌الدین رومی. البته ما امید داریم که ما در ناحیه ما در ناحیه جیهون هم همین انرژیو البته گذرانده شوند. نوبت توفه های اولی هم نزدیک می شود و در میدان حالا شریف نظریف با سهراب از وحدت با هم قوه می آزمایند. سهراب با پیراهن ها یا خود لباسی کبوت و شریف نظریف باشد با لباس سفید در میدان هنرنمایی میکنند و حالا این پهلوان هم در مقابل هم خیلی خوب دفاع ها را استفاده بردند. والا ببینید اینجا یک حرکت از جانب سهراب بود. سهراب خود کارمند امور داخلی است اما گوشتی را دوست می‌دارد و پسندیده مردم هم هست. شریف و سهراب امروز در بین مردمی ما از نمودی گوشتی ملی جای خاصی خود را دارند. حالا ببینید کمی هم باشد شریف نظریف از نگاه قد و قامت از سهراب برتری دارد. حالا باز شریف خواست اصول را استفاده برد به نتیجه است. طوری ما با شما گفتیم برای این وخوری ها 10 دقیقه جدا شده است و تنها برای آنهایی که با پهلو میزنند بها داده می شود با تخت پشت حلال، اما اینجا بدن نیست. در این گوشتی که ما در جلال‌الدین بلخی تماشا کردیم. حالا یک حرکتی خیلی خوب از جانب شریف نظریف و داوران چی میگویند؟ باید داوران چی است؟ پهلو است؟ نه، حالا داوران با هم مصلحت میکنند و چیز دیگری که اینجا دوستان گرامی به شما خواهم گفت این آن است که اینجا برای بازبینی کردن لحظه های گوشتی همون امکانات های تکنیکی تلویزیون هم با کار برده شد. آنها چند مرتبه پس و پیش دیدن این لحظه ها رو و حالا داوران با شریف نظریف پهلو رو مناسب میدونند و اکنون او به صف پیش میبراید. برای سهراب وقتی کم باقی مانده است که در این شو جایزه که شطور است، یعنی توفهش باید مبارزه سخت هم ببیند. شریف نظریف این رقابت اولینش است. تو این دم در مقابل او کسی نبر آمده بود
و محض سوراب چون میگن طبق گذاشته شده بود سوراب اون رو انتخاب کرد آنها در میدان با هم رقابت دارند. خب رقابت در گوشتی تاجیکی همین طور هست که اگر اصولی حلال رو با پورگی استفاده نبریم پس اون خیلی دوام میکند و آهسته آهسته خوشبختی اون است که گوشتی تاجیکی هم با قانون و قاعده های نوی خود راه اندازی می شود که این گوشتی را باز هم زیباتر و دیدنی میکند و خواهد کرد. و اینجا حالا بار دیگر داوران با وقت نگاه میکنند وقت به انجام رسید. بله وقت به انجام رسید و شریف نظریف غالب این وخوری دانسته می شود. اکنون دوستان گرامی باز با یک مسابقه دیگر در این میدان حالا شاهد میشویم. باز با یک مسابقه دیگر توجه میکنیم. سیدو از 5 و ابوبکر اکبر که نوک غالب آمده بود در وخوری با منصور در اینجا با سیدو مسابقه می روید. حالا ببینید اینجا ابوبکر کمی هم باشد فعالیتش بهتر است ولی با توجه شما بار دیگر میرسونم که در گوشتی تاجیکی بسیار هم به دست آوردن پهلو یا خود حلال دشوار است. زحمت زیاد طلب میکند از پهلوانان و این از همون رقابت های سنگین وزن های هست که اینجا حضور داشتند. در اینجا ما دولت نظریف رو هم دیدیم که در اینجا هنرنمایی داشت، یک پیروزی به دست آورد. با یک حالا باز یک حرکت دیگر اینجا سیدو میخواست که ابوبکر رو به زمین پرتاید اما این طور نشد و وخوری ادامه مییابد. مخلصان هم بسیار هم به وجد آمدند و اینجا باز یک حرکت خوب از جانب ابوبکر است و باز داور میگه که اینجا نشانه از برتری نیست. برتری یعنی فعالی که پیشتر میگفتند هست ولی نتیجه نیست. تماشابینان در حقیقت از این دستگیری های حکومت خیلی هم شاد و سرفراز هستند. چون وخوری هایی که با جایزه های خیلی زیاد باشند کم میشوند و یک حرکتی بسیار جالب ابوبکر اکبر و در این وخوری پهلو با ابوبکر اکبر داده می شود. حالا بسیار حالت خوب رو هم او استفاده برد. وقت هم به پایان رسید و ابوبکر در این وخوری پیروز دانسته می شود. غالبیت صف نهایت بعد مسابقه های نهایت زیاد در این سه میدانی که شما دیدید وخوری آخرین هم نزدیک شد و حالا شریف نظریف و سیمومین شاه محمدوف از غرب با هم قومی آزمایند. حالا ببینید هر دو هم حرکت جالب میکنند. داوری روی گله باشد اشاره میکند که یگان نفری آنها نتوانست تا با آخر آن اصولی که انتخاب کرده بود به انجام رسونند. خوب برابری است. در اینجا جایزه از همه نمایانترین در این وخوری اسب است که بین این پهلوانان گذاشته شده است. ما در مدار این بازی ها یک پیروزی سیدومی رو دیده بودیم. در بروقتر بود. حالا باز اکنون این وخوری حل کننده است. حالا سیمومین خوب اصولی گوشتگیری آنها حالا دیگر است. ببینید هر دو از میانبند یکدیگر داشتند و حرکت میکنند تا به مقصد رسند. در اختیاری آنها از روی قاعده این گوشتی با قراری داوران همه میدان گذاشته شد. یعنی از اون مربعی که حالا هست بیرون برایند هم اجازه شد که گوشتی بگیرند. چون که دوامناکی گوشتی 10 دقیقه است. حالا ببینید باز این پهلوانان
даст ба камарбанди якдигар заданӣ ҳастанд. Шариф ин ҳолатро наздиктар мекунад ба худ ва чӣ мегӯяд довар? аксулҳуҷумро Саймумин инҷо хеле хуб ба иҷро расонид. ва инҷо ман тавре ба шумо гуфтам, ин лаҳзаро ҳоло бозбинӣ мекунанд ки баҳои ин ҳаракат чӣ буд. лаҳзае ҳам интизор мешавем, паҳлавон истироҳат мекунанд. хуб, чизе набуд ва вохӯрӣ идома дорад. боз Саймумин ҳоло дар ҳолати хуби нигоҳ доштани камарбанд аст ва вохӯриро нигоҳ медоранд. як инҷо огоҳӣ ба Шариф Назриф дода шуд. инам бошад аз рақобат канор рафтан. аз лаҳзаҳои охир ҳам наздик мешавад ва паҳлӯ мегӯяд довар дар майдон ва ин паҳлӯ ба ки аст? боз инҷо бозбинӣ мешавад. боз доварон ба хулоса меоянд ки чӣ ҳолате инҷо буд. баҳсҳо хеле зиёд буданд дӯстони гиромӣ дар ҳамин рақобатҳое ки вазнҳои сангин дар инҷо ҳунарнамоӣ мекарданд ва ҳоло довар мегӯяд он ҳолате ки буд барҳам дода шуд, яъне он паҳлӯе ки ӯ дод дар ин ҷо ҳисобида нашуд. боз ду нафар паҳлавонони дар ҳақиқат майдон камари якдигар медоранд ва боз ба пеш мераванд. ин аз дигар гӯштиниҳо тамоман фарқ дошт. бубинед, камаргирӣ то ин дам дар назари мо натофт ва мо онро надидем, аммо инҷо эҳсос мекунем ки ҳарду ҳам дифоъ мекунанд, ҳам ҳуҷум. дурудароз аст, фаъолияташон сустар аст, аммо доварон иҷозат медиҳанд. ва инҷо ҳуҷуми дигар аз ҷониби Саймумин ва ӯ ба паҳлӯ мезанад Шариф Назифро ва ин шодии ӯ аст. бале, ҷоизаи аз ҳама асосии мусобиқа дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ насиби Саймумин мешавад. ҳоло чӣ мегӯянд доварон? доварон мегӯянд ки ҳоло вақт ҳаст. на, мухлисон ҳам ба ваҷд омаданд ва боз баҳс мекунанд ки чаро, аммо вақт инҷо ҳаст ё боз бозбинӣ мешавад ин лаҳзаҳо ки буд паҳлӯ ва ё не. буд, аммо вақт ҳаст. вақт бояд идома ёбад, вохӯрӣ идома ёбад. вақт ҳам бояд то ҳамун 10 дақиқае ки гуфтанд бояд наздик шавад, ба анҷом расад. барои ҳамин ҳам ҳоло вохӯрӣ идома дорад ва довар инҷо ҳоло мусобиқаро нигоҳ медорад ва Саймуминро аз ғарм, Саймумин Шомаҳмадовро ғолиб медонад. дӯстони гиромӣ, давоми 3.5 соат мо дар ин варзишгоҳе ки ҳоло ҳузур дорем, рақобатҳои ниҳоят ҷолибро дар гӯштии миллӣ дидем. гӯштии Наврӯзӣ ки беш аз 15 000 тамошобинро дар ин варзишгоҳ гирд овард ва беҳтаринҳо ҳам ғолиб омаданд. ба ҳар нав баҳсҳо хеле зиёд буданд, ҳам дар рӯи майдон, ҳам берун аз он. имрӯз Наврӯз аст. аз ҳамин хотир Наврӯзатон муборак бошанд ва ҳамчунин гӯштиҳое ки дар Наврӯз мегузаранд идома доранд ва шумо тавассути телевизиони варзиш тамошо карда метавонед. хайр.